Yes, mwaramutse bari mwaramutse n'abari mwiwe nimwiriwe tubasuje mu ibihe byiza aho muherereye mwese hatandukanye. Mugire igitondo ciza ku bakoze subscribe ndetse n'abatarayikora mugende mukande kuri Kankana TV tuza tubana umunsi ku wundi kuko byari bisanzwe bikorwa. Hanyuma tubahaye ikaze muri uyu mwanya mu mwanya w'amakuru ya mu gitondo cyo ku wa mbere itariki 9 z'ukwezi kwa mbere cy'ukwezi kwa kabiri 2026. Tubahaye kaze bwese bakunzi bacu. Amakuru tubagezaho na makuru ariko bera musozi miremire ya Minembwe iwacu ndetse no mu Rubarati aho ni muco hagati. Amakuru ariko havugwa muri kino gitondo yabaye guhera ku munsi w'ejo kugeza n'uyu munsi, amakuru arimo aravugwa. Reka twerekeze mu karere ka Minembwe ahari ejo habaye ibitero bikomeye, ibitero bikoreshejwe n'amadrone atangaje, ndetse haba n'ibindi bitero byo ku butaka cyangwa se z'ingabo zirwanira ku butaka kuko n'ubundi twatuze ko hari zarwaniye mu kirere zikoresheje drone. Ejo habaye ibitero bikomeye ariko umwanzi yabasha gusubizwa inyuma. Abaturage batwirwaneho cyangwa se AFC yakoresheje uwezekanavyo igerageza gusubiza umwanzi inyuma, yarabarenze imbaraga ariko umwanzi agerageza gukoresha uburyo bushoboka bwose, umwanzi asubira inyuma, kuko yabikorejwe. Hanyuma amakuru twamenye nuko mu by'ukuri drone mu gutera yakoze cyangwa se yahari ibishinzwe abaturage ndetse ikomeretsa n'abaturage kuko yateye mu baturage. Ni muri wa mugambi n'ubundi wa Gisegeti wo kurimburaho Abanyamurenge, ariko n'ubundi ntibyaje kumuhira. Amakuru avuga ko hari umurundi w'umumajoro ejo warashwe nabi bitangaje, ndetse na mayimayi witwa Ilunga umunsi w'ejo yararashwe. Ayo ni amakuru ariko avugwa ndetse bigaheho ashobora kuba yitabye shitani muri kino gitondo. Ni ukuvuga ngo uriya Ilunga na mayimayi mu masango nibuka ku rwanje ruhande nkenda muzi ubwanje n'ay'amaso abiri. Ku munsi w'ejo Ilunga yararashwe bimwe bitangaje. Yes, reka tunyarukire mu kirere cyangwa se mu karere ko muco hagati. Ku munsi w'ejo muco hagati habaye imirwano Rubarati. Abiteze ni ukuvuga ngo umwanzi yaraje aza gutera amadubu cyangwa se amadubu yari yaje kwakira abashitsi, umwanzi aja kubitanga. Kandi murabizi ko iyo umuntu ari gutanga umushitsi aba afite izindi mbaraga zidasanzwe, zaba iz'umwuka wera ndetse n'iz'umubiri. Ni umushitsi kandi si n'umushitsi n'umwana wari utashe iwabo, bagira ngo baje kumwakira cyangwa se kumutega bashike, barababwira ngo ntibiborohera. Bakubita umwanzi umunsi w'ejo Rubarati, bamwe bakaza bakora bakabitsa mu masango, abandi barabahindukiza bakabageza muri za Gongwa. Nuko amakuru dufite ubundi nuko kumuramza hari hashita abashitsi ndetse biciye no muri iyo nzira twari twabwiye y'urugamba yabaye ku munsi w'ejo. Byari bitangaje ariko umwanzi yabashije gukubitwa, umusara atambuka agera ku muramza. Bakunze ba Kankana TV, mu by'ukuri nubwo tusa n'abari mu bihe bigoye by'umwijima, ariko reka mabere ko ino ntambara izorangira. Afande yavuze ngo tuzayitsindana ishema. Mu by'ukuri ejo umwanzi wari mu Rubarati yarakubiswe mu rwego rutangaje. Ni naho Ilunga yakubitiwe mu gukomereka gutyo nabi. Amakuru niyo havuga ko ashobora kuba yitambitse imisozi. Nguko uko byifashe mu karere ka Rubarati ndetse na Minembwe. Dukomeze dusengere uturere twose turimo abaturage b'Abanyamurenge cyangwa se b'Abakongomani bari mu misozi miremire kuko ntabwo byoroshye. Murakoze, mugire ibihe byiza.